Bakunzi ba Excellence TV tubahaye ikaze. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Umukozi wa RSB yafatiwe mu cyuho yakira ruswa ya miliyoni 25. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RSB mu Rwanda rwataye muri yombi Uwitonze Valence usanzwe ari umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'inganda mu kigo gishinzwe ubuziranenge RSB nyuma yo gufatirwa mu cyuho yakira ruswa ya miliyoni 25. RIB yemeje aya makuru mu butumwa yanditse ku rubuga rwayo rwa X. Uru rwego rwavuze ko ruswa uyu mugabo yakiraga yari mu rwego rwo kugira ngo atange icyangombwa kigaragaza ubuziranenge. Uwitonze ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye ikirimo gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB nyuma yo kumuta muri yombi yavuze ko ishimira abantu bose bakomeje kwanga kwishora mu bikorwa bya ruswa, ahubwo bagatanga amakuru atuma abasaba ruswa bafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Icyaha cya ruswa gihanwa n'ingingo ya 4 y'itegeko nomero 54/2018 yo kuwa 13 z'ukwa 8 2018. Mu gihe Uwitonze yaba gihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye kuva ku nshuro 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonga yatse cyangwa yakiriye. Turabashimiye kuba mudahwema gukurikira amakuru tubagezaho. Iyi ni Excellence TV.